Sing juga temen putih. Itu masih anu Mbak ya, benar sekali. Mau dihalalkan. Terus digawa mulai. Yo. Ya. Ya. Emane halal kok. Kok mabit apa parut bojone. Soale anu Mbak, halalin aku dong Mas. Maghrib. Orang dowo. Mbah, jope gimana aja ini? Habis ini. Akeh. Enggak lah ini. Sing masalah iki. Anaknya 18 nanti yo. Ndi? Selopro. Selopuro.